Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sadi akong mabuog yung kamari na rin akan na request panto na kan nagi matay din na. Si Princess Ima Family Mautara. Ataman sa datuanan ada sa linding idalaw ada tubis sa rinuan. Naman na nang gulo sa kadarabayanan agi matay danan a Princess Saleh Pamilya Asad. Sa kata Princess Iman apa makin gini semua udah pisi malaw ada tu pagilmuan arap-arap pun kemarandeng nayak mana kaya benar ada sa linding idalaw. Nawadeng kung pemana dia akan kidar ko kip kumagulaw laan akan ko solo pudi ubangan sa niyo nagi nyo mapa Princess Saleh kasubusot Tuhan tanoy dia akan lebih besar tidak na udah kapawin. Sa kata na pamakin ganyan sa wassalam.